Nilip constituency along BJP party mass joining program ajamek ke paman pon. Lason si lakhain ko erapon Nilip MSC constituency ke parlu Chukuhela Pathua Klamalong Puthot BJP party atumpen mass joining a program ke paman pon. Bangsolong Karbianglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang Lapen claim rapet dam rapet tim Karbianglong a team atum ong dung pen chetong dun. Lapen bangso mass joining along ong dung asong mati Congress EPHLC lapen kapre ka party atum BJP along chepa okdun si BJP aphan ansu se jakong pidun thu Nilip along kangtang kring atum BJP along chepa okdun lo Sonsi Sunil Tiso Giran Inti Sadhin Teron Sonsi Kadokawe Pen Bang Pharvuk Kre Phoso se aratum BJP along Chingbedun Tanglo Busi Birtanang Pale Tangte nonang ton pen lam thele arjupon lo nang Nilip Chukehola pen Tharson Teron Nangkelo Birta Public TV Karbianglong Laso parlimen nang chokchi sida next parlimen laso winter parlimen ahot November December laso hot parlimen ahot kangsam hoda parlimen hoda bangke ponvek po pusi itu manchu ka chetong dam home minister pen yani tu manang pachini dun lasiola lejong si choklo pulongte itu bangke da department nang batpo lapen ke sit dikera pria dimang ke sit hongkera pria bangke inglong sotum si thurlong chapo sit pria bangke sit ke bangke lake inglong sotum da thurlongji lapen sopa thurlongji lapen ke sit troga bangke la bangke nominated la bangke lasi ala ta prabjin ben chunpo sir tumi PSLC penalty ha ami ti kai pola so balake ni lipan ga hir jumil alang tum ka chini ne polo lake alang tum ke areng loklam ben pulo political conspiracy lo political motivated alang tum political alle ke long ji fancy alang tum ke claim lo etina tum chini lo council sing se aprang 1952 51 aprang ke bang atuma aphan ke longle pota piola se council avelang letu tapi nili ningje dak lo paro kalam na ningje lo alenglam na ningje lo na tum media tum ta do Beskar Bianglong ta do tumi harokata do lapen ke dak fuluni da do pota keronta nilidin ke do hot ke inglong so atum pen akapre ke pan ke longle pota pipi portimia ke mang ta inglong so tuman sipi sita pg ta 1951 pen 52 aprang ke bang atum council seng se aprang ke bang atum bansi longle pota ke long choji la tum ke apo long le la asopolong hala bang ke sita non ke bang mi na Jharkhand pen ke bang ji pu Bihar pen ke bang ji ho Manipur pen ke bang ji pu jai ka thar ga ni ye sonsi tribal lo polong de no ka tribal pen adak India long ke bang ana tribal tu manta long le pota pinang pota ke tribal land buke kali paragraph 20 long alang li bang ke A B C pu than the sub paragraph 1 2 3 lang than the paragraph 20 long masi tok lo je sub paragraph 1 long bang ke North Kachar Hill district paragraph 2 bang tok thulo sub paragraph 2 bang ke dake Karbianglong district 3 long bang tok thulo da bang ke Bodoland territorial area pu itu me Karbia anglong habar pusi dake tok dak lo la constitution long masi la selang li ke rar phan ka pamang huwa saing den si claim sana ligang tol hase pota PSG buge ningi je bus mane 1952 pen 51 aprang ke bang tum ke long ningi dak lo disar ningi dak lo ke kente te no na phike bang tum pipi polo ke te mo ta ningi lo ke ningi kai da ningi lo ke kente apar ke lang tum je pilo la ke chine dero la ke nili ke la lam patu da theke lo ato ka ningi da son open ka ningi to rara mai pilo ka ningi lo nang to media lo ka ningi lo je 1951 pen 52 aprang ke bang tum ban ke long le athe Karbianglong ke cheng ke ilitum ke chairman ta CS Bus plus ke DC la pen ke deputy chairman ke la ke Jonathan Pathok la ke Asami samuni Jonathan Pathok apu la si along li aron ta nitum ke enduna bang ke 1886 Assam land ekating masih itu kian la soteng sekian Karbianglong Assam tu dah sekian lang la pen itum ta la sekian lang la soteng pen si council ki kimcheng pen si la so longle pelang aron la soteng mesian ta nili na tu arjulong ma tene na kado we na non tribal tu long le pota piaji arjulong mana ni
nang tu le nang than to tela selang le tu me kai ta ni ninge je alam sila kira rapan ka pamang huji asayang si klem la si alang tu makam lo alang tu ko anwa me phike kai laga ne le phan kai hir su me सब लोग la borpung tarapung la non tomar damuni pin tar la longle gang lang thi pen ma non ke barikha mati di contractor fan allotment pier lo la tum fan ke claim ji fan ingkan ni apor pilo government pen order pilo la silang tum ke chola soteng ben cepetang সমষ্টিত য'ত মই মিটিং যাবলৈ যাম মিটিং কৰিব মিটিং কৰা জেগাত তাতে প্ৰত্যেক MC সমষ্টিত 10,000 কৰি মাকৰ নামত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে তেওঁলোকে গছ ৰুব প্ৰত্যেক সমষ্টিত য'ত মই সভালৈ যাম তাতে গছ এজোপা মোৰ ফালৰ পৰা ৰুব বাকীবিলাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰুব মুঠৰ ওপৰত এটা সমষ্টিতে আমি 10,000 গছ ৰোপণ কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে প্ৰত্যেক MC সমষ্টি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে দেখা পাব 2 বছৰৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙত ৰুৰেল ইকনমিক বহুত ডেভেলপ হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব যে প্ৰত্যেক দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক আমি কাৰ্বি আংলং নিজৰ পুঁজিৰে বিভিন্ন পুঁজিৰে প্ৰত্যেক পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিয়া নিচিনা 3 বছৰৰ ভিতৰতে আমি প্ৰত্যেক পৰিয়ালক যিবিলাক চাকৰি তাকৰি নাই BPL ফেমিলি দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 5,000 দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এইটো আমাৰ ৰেভিনিউ চ'ৰ্চৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে 5,000 প্ৰত্যেক মাহত দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে আমি দিব পাৰিম